na tufnice, vi kakav je lep. Vidi ga, metala. Ja ne znam što se ovi iz metalca još ne javljaju da budu sponzori. Ne morate novce da date. Dajte makar šerpu. Znači, 2 šargarepe, 5 omanjih glavica luka, evo ga, jedan, kako se zove, mladi kupus i... Pravo na crtice sa vašarskom. Da, bravo. Luk slobodno ovako na rezance, na veliko, na krupno, gdje će se luk zajedno pržiti sa kupusom i posle izmešati sa testeninom. Ja ću to pržiti na malo ulja i na malo domaćeg ovog masla koje sam dobio. Evo, pogledaj Angelina, to je domaće maslo. Dodat ću posle malo peršuna, bibera, soli, malo ovog začina suvog i Bog da nas vidi. Jako lako, jako jednostavno. Znači, evo, verovali ili ne, za 350 dinara će cela porodica jest.